Kan ya atau mantan mah. Oke. Masih apa ya Mbak? Di DP dulu Isu gudang sari lulungu kene kuring indit ke dapur mawa gelas minum kopi age ngediupin kursi ngamparkan udu jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakoleba asa ngimpi jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan di mana asalnya di mana mimitina ujung-ujung inget mantan Rica ada walungan goyang lagi kepikiran kebayang raraina mantan ada lagi ayah dari ayah mama yang sini boleh cantik yang sebelah kiri isu gudang sari lulungu kene kuring indit ka dapur mawa gelas minum susu age gede pas kuring ngaregot kopi sakoleba asa ngimpi jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan di mana asalna di mana mimitina ujung-ujung inget mantan kepikiran kebayang raraina mantan ada lagi sayang mau disalah lagi ayo lagi dong minta lagi sama mamanya lagi ada sayang yang punya kuning-kuning dihabiskan isu gudang sari lulungu kene kuring indit ka dapur mawa gelas minum ngegediin kursi ngamparkeun udu jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakoleba asa ngimpi jadi inget ka mantan di mana asalnya di mana mimitina ujung-ujung inget mantan goyang kebayang raraina mantan jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan di mana asalnya di mana mimitina ujung-ujung inget mantan kebayang raraina mantan lagi oh boleh boleh kawin karo bayi ya kawin karo bayi dari pengantin nih kebetulan pengantinnya mana ini? Ayo dong naik pengantinnya yang punya kawin karo bayi.
kawin karo rowok. Karo rowok. Silakan. Pengantin, 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 pengantin. Pengantin. Berjuang dengan mengarah, aja dalam menggeri, yang bener anak darah, aja mungkin sing wis terjadi. Terima kasih, Aa ganteng sayang.
Oke, everybody, mari pulang. This is our house party.